Tu ni khu kaga na hi EMRS residential Eklavya residential campus hin chelang hi boys hostel chelang hi girls hostel hin tu ni khu ai Moreh khupi sunga hi education lang ala samda na ingai tu bangwa hi chiong hi kinai hin cha hi facility hoi ta building ho jong infrastructure hoi ta min hi cha hi chapong hong ki sep do na dinga lam kai lu bu hon anabolu ba anangai tu ba hi residential school hi hoi ta ki sa do hi tan cha pada ahung khang do a chapang ami su do a hi lo le na to hoi ta tam mu jong om tan tu ni khwa hi a hostel la ka vil ding hin ga veu te to ding ho EMRS girls hostel hin numi ho na lang chila hi warden EMRS girls hostel a hi mi zani leko hi zani leko la chu ilang ako boys hostel hin boys a chu lhomzep mai thiu chila hi hinjo ka sema banga Moreh chu masang chun education lama ane kela samna e tuin wang chitabang residential school hoita kana yuvin chiting le icha pada hi le khang simdo elo le ami do tam pita hetan mina seiting le Moreh business center bo se hetin ngai tu win na chu hi poye le khalam pangau hi kitil khawa bol thesen ki bola hi chitabang residential school jong hi ki simdo hetan kichi hi government plan laung ahoin amun jang jong jol kan sa de hin hang pi hi amun jong anu win achip win mio silia khasim na ho jong boipun ita hi environment hi very cool and calm na achip na muna hi le kha hai ta sim theu hi to ai chapang ho ai tikit u ham it of time pi bolam tionan be sa wing kate chilai hi volleyball court thum ta ta thum facility si hoi ma main chilai muna hi competitive examination uma through ho chu chilai hi le kitchen to dining room kiti in chilai hi school chapang ho simlai chapang hon bu ani naw ti taw chilai mun hi boys hostel hi in warden pa ki mu pi ja boitin mi za dum ham ti chu ge heu hite chilai hi warden te hon chapang ho ki man cha dan kilpha bol na awam hoilanga koi agu athila bolam ti ho avel ha na hin ichi chilhoi ta hin technology langa ringa jong jita bang ho hi chol a hi man di dol ta hin italang khuvele ochun school campus bon ki muin che corridor ho hin chu ground ham pi ham vele ochun aki team loi aki sil loi din chapang pasal hi zale somli le lium henumi ho senal hom diuvin chilaya hi chapang ho kisil na tui zong hi ta hi lungdan jing water supply hoi sel hin facility sakim selin icha hi chapang khandon hung khando na ringa lekha sim do na ringa mun hoi ta chu hi tiong kan se do nu mi ilanga khu amole mo jong beta barber ngai lo sam jong ki chewa ita hi underwear hoi ta chen wa na amo hi future pillars of the cookie nation hi ve
hung khang do diu hung lin do diu nampi hin choi sang diu ti pha le chuni na mo hung khang to ding more khupi hung khang to ding hitai min education akiwa le ti chung hitalo hilding hi business le le alung lut ka hi puvin le khasim lang nong ka gel kho tanu hi oi ta ki bol hin tuni khwa em rsa ka china a trong khat vlog ka bol hon hi chan chui tan tin chia kuna neo khat ka se avia vela ka se yong le learn diu khat chu more hi business hub jong a hinai center jong hinai hi vain lekha sim nam pang akinek lek di poi pan the chane ki pangin akhan to na ding in khangno ho ding in hitin facility hoi ta ta lekha ki sim sa ve ti chu ka hin phun do nu mu he ka ki pa e